That was another visitor, but will carry on. The boats and the rescue divers will still work about the channel tour boat and evacuate the patients from the boat in the water. They are here to Ophelia Square to the Trieste area. Søredningsøvelsen her i havnen, den er ved at være slut. Vi vil gerne have lov til at sige tak til alle jer, der var tilskuere, men en tak skal også ud til de dygtige redningsfolk, der har deltaget i øvelsen. Til deltagerne på EMS 2017 ønsker vi en fortsat god konference. Det kræver et system at redde liv, et system, der hver dag overhovedet står parat til at hjælpe. The rescue demonstration here in the harbor is about to be